Hi everyone, so ang tininurok by social media addiction dong noti kisa kok sanai because of tabung ni jorawa onek nangkung mani topic. So I hope norok ani o video ni through te onek benefit manono so video no paithak jorati choyasak naitong di. Actually social media addiction emon ekta jini jeta chini life no onek khamya khlayo. Jung phungai khangke mukhang sude suya jung mobile si sakang rom grau. Jeng kaisa video ni pore video, kaisa message ni pore message, kaisa reel ni pore reel, kaisa game ni pore game, mane amti khaimang jeng jini din buforo paithang jeng saisi mare gyango mane aske addiction. O social media rong na jeng jodi kaham ke use khainya ring yang ka jini life, jini career, jini mental health rogo onek effect khlai mano. Actually o social media bo jini drugs ro khaino. Ekbar jodi addiction ong khang ke obono jeng sohoje akar mayango. So aboni bagino chini social media addiction rong no chung day by day kisa ke kom ma khainai. So actually sana thangkang ke angbo mane ek somoyo onek social media mane addicted tong mane. Ang phungai khang ke social media thangmang mane ani din bufro sesong bufro paithang ang saisi mare gyanggo mane asuke addicted. Then pore abar nije no realize khayo je are ang o jaga roga asuk mane ani time no borbat khlai mani chali ang kaisa kaham jaga o time no phanang mangkhang ke chakhamong hanai nije no realize khayo. But next day o agini tongmong ongoi thango because of social media addicted ang nije no control chi khaimia ani mane muchung mani rok ani proti habi ongoi thango. So o video ni through te ang norok bai emon koyekta tips share khainai social media mane addiction no komir nani emon koyekta tips share khainai jeta angbo ani life apply khai onek benefit mangkha. So I hope norok bo o video ni through te onek benefit manano so video no paithak joratei joyasak nai tongdi tai like share and subscribe khlai redi. So social media addiction rong no komir nani number 1 tips ongka chung chini life priority set ma khainai mane chini life jotoni sai priority jinis tamo abno chung set ma khainai plus timetable set ma khainai je ang bojorao ang social media thangnai tai bojorao ang priority jinis no ang khlainai bhaike chung timetable set ma khainai. Actually social media ni jamano chung social media no purapuri ignore bo khaimia because of chini mokol biskang si phaitong ke chung bhaike le ignore khainai. Hai diba chung bu borok moni so chini bu muchung mani tongo. So chung judi chini muchung mani rong no purapuri ignore khaina thangkang ke chung nije si frustration ongai thangnai. Hoito ek dui din nung nije no ne kosto khai control khaina nai ka but next day nung tai nije no control khai mangla. Same agini tongmong ongai thangnai. So aboni bagui I social media addiction rong no judi komir na hinke kom khlaina hinke chung social media no purapuri ignore khaiya oi abono day by day kisa khesi kom ma khlainai. So hinke tamong nai chini muchung mani rok bu chung ma khalainai plus chung chini priority samung bu tang jagi thangnai so bhai ke chini life kaisa balance phainai. So aboni bagai chung chini life priority set ma khainai chung chini life priority jinis tamo abno chung set ma khainai goal set ma khainai plus timetable mane bojorao chung social media nainai bojorao chung chini life ni priority samung no tangnai bhai ke chung set ma khalainai. But তারপরে অনেক সময় তামং chung romdi chini life chung chini priority jinis abono chung set khaika ba chini timetable chung set khlaika but তারপরে chini muchung mani rok chini upor bishi habi ongoi thango chung nije no control khaime ongoi thango because of social media addiction. So ojora rok hongke ang ani life jeta mane apply khaika bongkha chung chini emotions ba chini muchung mani rok bai chung ba chini brain rok bai chung kok ma salainai mane kisa kol khe kok ma salainai. So amtike chung kok ma sanai je okay ang saimano je nung onek tabuk social media nainani muchung jagai tongo but kisa nai singra de ang tai kisa tongoi o samung no pai khangke ang nainai but tarpore bo nung jodi tabuk nainani muchung jagai tongkhangke okay nai di but ani future ba nini future jodi bobishote nini future hami angkhangke ano tai ta sadi hene amtike kisa kok ma salainai kisa kol khe kok ma salainai. সবাইকে মানে অবাহিকে কক সালাই খাংকে নিজে ইমোশনস রক বাই নিজেনি ব্রেন রক বাই কক সালাই খাংকে তামং নাই চিনি বখাওয়া কাইসা কিরিমা হাবই থাংনাই দেন অব চিনি মানে जों অটোমেটিক্যালি চিনি ফোকাস চিনি প্রায়োরিটি সামঙ্গ বেশি ফাইনাই সবাইকে जों চিনি সোশ্যাল মিডিয়া এডিকশন রং ন দে বাইতে কিসা কে जों কম খালাই মানো and social media addiction rong no komir nani taike se tips ongkha je jinis chung no distraction khlai chung oborong no mane off khlai mano
for example rom ji chini je social media ni theke je notification rok phaimani jeng oborong off khlaimano ba chini priority samung important samung tangui tong phorogo jeng chini mobile rong switch off khlai ba flight mode rogo roinai jeng mane o samung na tangai mano so o bhai ke jeng chini mane social media addiction rong na jeng day by day o bhai ke jeng kom khlai mano so trust me ang bo age onek social media addicted tong mane ang o technique rong na apply khlai ang ani life onek benefit mangkha so I hope norok bo onek benefit manano so jotono hambai